Kardom sikje dalam thelong pen nili biren singihi. Pini sikje dalam thelong nili kacopa pon alu hitum phan pacini nia prang nili rara phan pacini bangkala halo non molom non hedjong karbi akhaya farmanpu resim kang tang ke ot pen kache song trok lapen Assam government lapen ke central government angbong lamdong kache tok labang so puthak karbi ang long sia hurchu durason penang atum pulo labang so akor bang ke khe phan metpik lo penang atum pulo labang ke khe phan ki sung dadu labang so ajok karbi akhai non kamang huason mate kolbang sia hok ma kolbang sina hok ma kolbang ke chok che ma labang so kamatha penang kesung son dulu karbi akhai yang bong lasi pini labang so lam the puthak nili studio arlo kacho hangpon nili nal tuman pachini pola kala halo lakha krenar kep hauraghat ele constituency MLA ake haidor sing longhang Kardom alangli phanta kadin spending ponlo lapen ex minister ake hai Huliram Terang alangli phanta deng ponlo Jakas chairman ake hai Khorsing Teron ake hai alangli mata deng ponlo lapen CCU chairman mate convenor Saising Rongpi alang phanta menili deng ponlo lapen karbi anglong la card news ke langbom kaduk kawe arat phanta menili ninga klong pending polo nang tum jut sop la bangso kacing wai mate so kacing kije than bang nang lang poposi kecengsi ni li karju ponji bang kalalo athepi bangke la bangso nili nang to hon paklang pompola hello ekor alu lo la bangso ekor alu long karbia khaya tum ning che theme me kopilo kado la pe ning pa che theme me ke than ji alam kopilo kado akisung kopilo kado kecengsi la bangso ekor ke che tokolong la song troka phan Kepon kejalin labang so BJP government along Cirabdun bom MLA ake hai dorsing long ha khai bangse nili arjupon po labang so ai kodolong ladak non social media punon raratum thurpak labang so ekot ke cetok ke chokche munon phi khai phan ke sung buji labang so along nangli kopialam thesi rat phan than pachini pon po je labang so ekodolong akisung thang ta awi bolam thibang kopilan ali pon po तुम लांग दामिक लो ना एकॉर्ड का जे टॉके लाहन लो के चेंगसी बोला वाली एकॉर्ड का जे टॉके ली तू 1995 एसडीसी सीपीआईएमएल केसे केनसे लाबांसो मूवमेंट होता है तुम एमओयू टॉक लो ला सो ताई तुम एकॉर्ड की टॉक लो सो पेन फिदा एमओएस 2011 अनिंका तबे एमओएस टॉक लो पेन पुथोत एमओएस ला नोन अधु के जे टॉक पो लासी लदा का बंगे इली तुम एमओयू लोंगान मके लोंग MOS longkan makelong pen non itu pun MOS longkan makelong lada ke tum lang nam pulo dangte kace tok ceng MOU long itu mapan pilo kisung itu pen ang bong kace tok MOS long itu mapan pilo kisung itu pen non kace tok long pilo akisung gitu ji ati lang nam lo pulo dangte la son thom kace tok long ta rat tu maning ke hang kado vera tu maning ke hang hemprekang thim pulle punot ba article 244A state within the state polam le punon hodakeli ramde more part to the autonomous council frankly speaking pulodang de MOU ta power si wan jotlo MOS the power si wan jotlo penon nagji to ga MOS ta be power si wan jotlo the MOU ke wan tong ong chet ma MOS ke wan tong ong chet ma non dong kom chet ma di la solam bang sil tu noning sai dam nang po akisung pulam bulodang te akisung budam bulodang te kudak lo akisung bang ke thek long ate tum son thom long thom je tok dai tum ke article 244 state within the state la bang ke tum chunun ela ate MOU je tok hutta pulo lage tum hola so ka situation hot bang ke MOU ke je tok pa na bhere ke thek tum long ne lo MOS ta lage hildi kaman ben ka je song pen किसी टॉकचेंग के MOS 2011 लो सेला सब कांटेक्ट के लपेन पारा के ठीक है लोग नीलो पुलो नॉन सिचुएशन सिदा में MOU लपेन के 2011 MOS लपेन के 2021 MOS labang suang bong ka prek nang lipilo puji ake prek ke budaya bangke akimia da kong pipilo ka bang MOU huda bangke 30 department si council pan bang jakong pilo de gajak transfer department dolo legislative executive award dolo lapenan parte MOU hutame
nomenclature lar lo hoda bang council aphan abang men lar pen hoda bang seat abang dak bede phoke anghoi council long donanggi pulo la pente trok abang ke nominated to po on applicable free bang ke la ke elected donang po la so anghoi ke bat hoda alam klang lo pen power ke bang alam the bang ke la ke pini che thanda judune lo athe hoda bang ke kadu bede ms lang lap lo ke chiniat lo hoda bang ke la si hoda bang ke nili angdeng poli dam pote nang lu ma tok so si painting ku to nili bang tu dinang long terona sang ho chakas chairman ka hai nangli labang so ekor long porhilap lo thai lapen non social media long sitame mate karbiang long arlu kadu organization ke ong organization dum ke lasu ekor ke cetok bang ke chokche lapen ke kisuman abang photum pena abang photum ke point ka udam ke lalo seat cap bang ke open for all pu pidet lasonta ala dakta ke chokche pusi pura nangli ke theklong ko pilo Neli ke theklong an si hanna hok di na hok ke akimi pudam lo te sona bangke la song trok ta kupilo la so court pencil to overground ma wanglong pe mil nona bangke alang litum khe phan long ri long par phan upimya ke claim pi ke claim thegam sitame freely jogwan se alang litum claim long po lai sila la pen ke nili ke ladak ke kopilma puji sorsa nangi pu malaga sorsa dun wara nai pu alam ta ve sita jong si konan ni lapen ke democracy long ke kopilma si la voice of dissent bang ke dunangi lada ke kado veta che don dun pe nai pu alam anutin da ke theklong program la sondu la sinili isi ni lada ke do asap nili ke theklong dong chok che ne mate ko son ne la ba chi ne dala sita ke accord ke jasemet ke 2011 along MOS kopima do hala sopotsi ke do ateng lo dake la si son bang chupudun ki pudun nang bang ke la pulo 2011 la ke chok che pusi che to konde de lo pulo te non hala so along thot si ke che tok tu la da bang non la signatory satum kopi tong ma thane la bang chini ne del la bang ke muthe son alam bang ke la son do le tum pu ke so ke so memu wo pojo la si da ke chok che det sita bang che to ko tum bang ke la ke chi defend mom ko la pen ke konani ke chok che do pulote kopi lo ma constructive criticism bang ke alang le tum accept nai kado veta nang che don nun na pet nang pu bang e une la pen ke alang litum yong si non la dau thang pu du na thai ve long bang ke la tum financial alang litum financial package ke wan alang litum rehabilitation a package la hui long ke thang pu du na thai ve la pen ni litum january che klo lom tara lang so long ching wai huta la son si pu nang litum financial package ko pi ma wani wanoi thang pu du na thai ve nang chang dang chang de rehabilitation a package ko pi ma ga wani hala ta thang nang pu du na thai ve bon sita jong ampen ke article 244 a a teng chunu ne det pichun vek nai puda nang pudunu ne sita ke jong si nang tum hala rat karya bang yong si che un elo pulotang te political apart sa bang ke bidekang kok nai busne litum pudu hala so transi non la kep pu long bang ke la puson ho ladak ke anutin da ba la bortha hidi puson ke jong ling da keng pu alam lo ta ke ladak ke ilitum akheya bang ki sungi krungi adim do in the long run kala da bang ke non pulo non amata 26 seat ke open ke pu alam la 26 open pu pudama dim bang ke la ke interpret lo te open lo athe hala 1951 a rule sa teng rule 8 sa teng lo te gopiloma MEC yong se thodu nai pulong te qualification ke thome isi ke Indian citizen nang pola ke thanga pu dem velo artaning kan ko rapon nang pola pen si bang ke vote ke jok dun long bang nai sita non e kado beta vote jok long elo a Nepali a Bihari a Bengali ko na pen ma bang anta jok long elo jok long et pulo te kado ko beta open turun long lo lasil lo 26 ta open lo puda madi mangi sita nilitum la so lam da chingki long lo la se hala so ta pulo open pusita la so interpret lo te open lo sita nona teng pedo sena sita no hala bangke asap ki di bangke do nona bangke la ke thopun lo la pen la thopun lo pulo tang te ki sungi gona lo
ini penama sung seda date sida kisungji komalo ke kisungnya dim neli ke cara matenge gopiloma puji bangkep do kopo lake non tribal lo bang trok ta non tribal lo wangi ate lake governor si nominate pulote bangkre trok do kopo bang thong kep raflige reserve lo pulo to ala dakta tribal ta carbidet kalidei ge aga preka do kogi ge dolo pulote hala so por hu nanga pathu i bangke gopiloma lake tribal karbi non karbi si pathu po la si karbi non karbi yang si pathu lo pulotang te ilitum Karbi Anglong Autonomous Council ke Karbi CM ke la non ki khibom a CM ke hai tikhenlo Karbi CM jo la sopena phike Karbi CM ke wangwelo neli ge cara tenge bang to terang sahu nang likilo pola bang so ekor buthat nang like jongdam nang like thekdam long konasi ke chok che la pen ke kulubang sa ali duji ali aweji hin perangam lo pulote isi bang ke la song frok tu ke bang bang lage welcome lo mi olo ate la son lo pula tang tum rada kami klemi puno ba me thanga kam klemi puno ke klemi wa state ko lo bang misal la peran para bang ke ni li thega mo bang ke la ke jok da puhuro la ke hempre kali tu puri kali tu puri kali pulonte sita non ke do boma ja kongpen ke bak set ko pindo ma mate ko nani ka seksak do ma ke bak set dai pulang te na bangke non hala eri long son ko an mane son kripine son kripon additional mane legislative power na pi pido mola so bando la bangke sita 2011 MOS long ke do tango 2011 kali itu saya laso Frank la so 125th amendment bill se pass that boson de no bataya bang so lam ke kla de number 1 number 2 bang ke 1995 aningkan along MOU ke do hood 14 subjects already within 1 year constitution amendment chamane non council mata hala 14 subject put hake on samaro legislative power hala executive power 30 department typical dobe le hala executive hala 14 subject में list देती उन्होंने बताया बंके almost all developmental departments abang तलों के आरोन का सेमार जा कंप्यूटर दे लो अपना बंके education बंके अरे ये higher secondary आंसी आरोन सब उनको उन्होंने बताया के कॉलेज अंतर अपन पे दे लो ताकि मैं ना उधर non नीले बुदाई के 2000 हूँ के टॉकटा का हार्मोन और अंडा पार्लियामेंट वाला पास पला नॉन बताया कि डॉग बांग अरोन कमांडो लो बिले हां लाइसी पर के पैकेज पे दो जन के मिशन नाम लगे पैकेज पे बांग लगे जानो दे दा किसी का थम लगे लासो म एक दो ही नाली नॉन बताया एमओएस लगना बुलोंते के चेंसी बिलो आर्टिकल 371 बी आर्टिकल 371 बी की तुम की पूर्ण बांग लगे स्क्रैप नहीं पो अच्छा 371 बी स्क्रैप नहीं थे दा की पूरा बांग के dong si nang constitution lang na pulo teklo la bangke mane Assam Assembly a member atung bongpe sik schedule la MLA tumpen isia committee se un nomor dak sita ako putula along kaprek MLA tum hatak wan wanji wan kali wan ase sik schedule MLA pulo te nor bangke Karbi Anglong pendi maso pangrum de ko ano bangpo angpar ke ako borolan pangrum to bangkre ini pen bangpol bangkre soksi ako anu ka peka wan unla kada restriction awi harada pranya dubri pen wan dedi men mana ultimate dia bangke hal hai committee tumsi mane ladak nang lang dun cari po lapen interestingly 371 b long to hedi ada ke to bangke a function tokte kopi si assembly committee ke lang di mana tokte puronte la bangke Karbi Anglong Autonomous Council punon di masa Autonomous Council la so putak ako isia committee na betul kule po asa si mana oversight committee pule putat ni oversight committee acha la isi ke chak na betul la penan para ta ako soni sunna malam tak tu isia bangke DC pan ka epon hut CM pan ap pon po la ka choklo la bangke MOU ke dotang hormu la pen putet non dale putu bangke posting da putu bangke DC bang department mo kan lang dunoi da lang dunoi pulote legal power we po la council si delegate na po la tamane nang dak 30 department do la 30 department nang po bisa la acha Karbi Anglong DC West Karbi Anglong DC da inke alang libang siya ko PS pan report po PS pan si council no report po to la bang la mechanism la kapre no ni pura bang ke
kopi siang bong DC na pilun nang lah. Ade DC is appointed by the state government. Pelaso putha bangke Karbi Anglong Council tu bangke kibudun luar tandawi. Mata isi wet lah bangke langke toy hut na konsalji wanjo. Acha. Sida MOU hotel pen tu masih tu 95 tu hotel hotel DC pen SP pan appointment ke people ke people dah jupo. La pen anpara tak confidential report bangke council source tu. Tahu nang lihat happy pui bangke la non kacetok 2.1 la bangsu along pen la penali tum hal MOU hol kacetok. A difference madu kok lo. Mana parallel fak lo. Oh, paling fak. Lana aku sebut bangke la DC hadi. DC pada so power payment itu. Dah nona bangke besar lah, hala ana hormu bangke non hala bangke executive power plus bang legislative power nang pijat lo. Lagi misal lamu hai. Uti lada command tu nang execute tu ni. Lagi siapa? Package nang pilo. Uti pu pera bangke atheng nu pen ke nang pilo. Anu pen bangke pu DC pada aku that 371 B1 that. Lape hala long cap poding hai. Long cap podin nili puna bangke 50 seats or 60 or 70 whatever lalle ka pegalam pen nominated the bankruptcy lang ko nominated the principle the principle of having that provision of for nominating 4 or 5 or 6 whatever la bangke hak ke chenga ho there will be communities who might not be represented in the council la so potsi none ke dampang itu ningkan ko ano ningkan hari ko ano 70 years 70 years kan hosike bang bong koloswa community si MDC na kaya hilang mati ba nominated ka balang mati actually that provision of bank this has been misused non pata ke below theglo non garbi tum kali karbi tum nominated wang lo dunia long 11 years he was nominated last this provision is meaningless redundant lo bank last ini lipudai bank la frog lo pen cap la karizar bakal ka chok chila ati District Council Sicil ka pedo athe bangke ala so athe bangke jasemet athe bangke lahno the dak te do indigenous tribal government protection pini ase dak anu ka pre to han ke pek tu bangke la bangke backdoor bangke bilu thulo lagi ase la bang chok to nili rong pi saholo da pra la bang so answer bang rong hang saholo sedang pon ini ladang nali pilo pudun pola terang saholo non kata masuk dalam tiga ni yelong terang saholo kan ngi lama lo bangke nili pudun ni kala je mopen jitu bela mini assembly di small assembly jitu kepedo lasor mu itu apaan kuana lidui kuana leve la bangke practically jitia claim lu purote lansi tum jiteklongi athe la so ru bangke tum practically claim kela ta constitutional ong la so provision kibi ke la ke komane pan ka pempar bangre lake peni ali dui ma pofansi hola so provision ne kibi the ituma assessment mukha bangke negative se assessment jima ma positive se assessment ji asi tum positive assessment pen langdam pen si la bangso aputha ka bangta ka chekroi lasi itum positive assessment odak do positively si itum lang nai ma negative si lang nai ma kali alu makan negative positive lang dat ma phisi kolobang mardi ong si rimang kogi lasi ardi ga ong lal mati jong si ilitum ho kapre ga siksidul area long pen MLA dagwan na bophan le laso ka chisi kali seta state assembly long ka chingwai ka chithan ang par ilaso chingwai than ang bong pen itum ko pene sonbak dak hills area MLA to bong pen chingwai pen hodak lampali dunun kapali dunji labangso awar sai labangso committee pen laso amini assembly benongsi ponun pulote pilo ke hinu nono daga bangke jak asia alikes do isi hini lahai alikes do la lopote ho borole na MLA ta bang po ho pu MLA ta bang bo pulutante itunge bang private minority po isi dengi un helang tu lahai alam bangke lage negative assessment hai thi tume pu bangke hola pu bangke banji ke banwe la bangke mo porsi do bola bangke provision do ave la bangke pini ke bangke lang litum pak lang lo ni pudam de je la sona provision avi ni pum de ta je la sona hormusi manrek pu pudai tum puno lang pinanta kita la bangke tum non practically claim na lada la pen la heno last kalimati la le last kalimati itum pen non Karbengo autonomous council ta methang jungjung ja kong dolo la subenam fil ta MLA bang freedom da ja kong dolo pen Assam state assembly long ta pima chingki je thana lang litum ka do dang klemo wang bomlo la si aki thenai hormu gali heta la bang da yongsi itum workable la pen da yongsi itum adak
itu mah voice muka hills area voice muka itu mendong si place unjia pan bang sa war sai do pute itu la bang so war sai tum ta enmi enan kala sopen phi bang ke pilu nang lipu litum la Captain seat reservation alam kini kehinu ini hangateng ke hemprek silong det nang po itum det si chulong et asonte pu bangke lega du kita mathalo seta nang li mathai non itum da population structure chelang nang mitha dim da pini Nagaland ason tribal state pini Mizoram ason tribal state di 95% tribal sido Arunachal ason Meghalaya ason Meghalaya da 85% hoda kata mane isi tribal community sido Nagaland da bini di 95% hoda kata tribal community sido ta Nagaland na state along nengke bini 4 seat ke latum open pinangko bini Meghalaya long da 5 seat ke hoda open pinangko ni liang tu po rong pisah nang li labang so lama thi bang thomalam kinang liar jong matini la sila dang nang li konane kopini appoint ko so long si ake chokche nang li ka thek long che ke chok ta dulu che dulu ke chok ta ta point pho du ma ti bang ke ala pre bun sang cheng long kan ke bang ke ni bang ma lo la ke si ben power pi ya lang ko la so pi bang tu lo issue relation with language to pan language of thak adu we pi de la APSC no so it was it pe cheng lo adu we ituma lamet ka pangchu pen lahaya lam dolo apen aku revolution alam dolo apen special package ipi alam dolo apen monitoring la so pi la so ka pa chu pan so se claim up la part truck dolo da la part truck bong pen penara tim lo mage isi ini ado pine cingwai ni son doji sida lage don klang dak kali lang cingwai guna hala lage hindi hinu ko mage cingwai guna sita ke klang dak bangke la 2.3 long ni atenjar se gong bangke mane itu kan biak khai pan long so khai pan tum non existing existing 6 idula paragraph 20 ba pan apa de lujil ba mo phia bang itum pen anak tim lo bojong si celang pabibi pulo te itum kedotang along le pelang itum macam kong bang kai pakai cipi akhirnya tu ke kai tang se la tu ke noh tare sida itum bangke la take ke preserve protected area lo la so tim lo bang itum bang yan ban ke cipi bangke la ke chok cheluk si le ma tha pen la dak ke rai dunia tu ada dua polo do la dak la so itum cingwai pagi lo ada polo apa ke cingwai handak bot yo lo sida alang tu bang ta haladak ke tok sa alang tu nai thang teng pu de alulom rai polang po do pi pa polo ti tu ade ti po badai pita so zeklan cewan long le cewan long le sida un an ke cingwai dia la tu ci than pen un an ke ka pakeng ni bori lo sida a phi lo mang ke ni tu lo so cinghi lo de lo sida ke cinghi lo an bang ke ni tu pudun mang ka hello haladak an bolok klang mana non ST fan 8 seats dependel bangke pidat po lapen open for all po bang 6 ba pidat po nominated 6 laso gato we lason pinetu setelah so bang itu pulo laso bang jok jelo laso bangke itung ke reservation ta du nang lo apen hala gato we asol muta pa du nang lo muthe itung laso bang jauh si damji pun deh mana pulau lah rehabilitation tahu apa lah KSC pen kopi mah power PG atau ini power PG bang kelas so bang ke ini tu macam baca nah lah mungkin lah language apa thak development apa thak lah hai atau ini bang ke lah bang ke pen lah monitoring apa thak apa lah son kapre lah bang itu pudo thai welo apa nanti mi naik bang ke ni ketengok lo bang ke lah ke outside sensitive area lo ma hala da bang isi bang welfare card biduan welfare council welfare council la pen isi bang ke hala latuban non SD bang cingwai ban pu ta proses dingulan muthela so bang tak halda ke to te ga do pulute ke le ta ga hormu la tu ningal piket poket nak chesong der ba phi la tum ka chesong la so SD selas lo nai pu bang ke la so bang ke la tum chesong di ding piglo la pen kes bata hu
NCSD of long unleal ni tum da bata hisabeli ko dala so hon tum lo ridu lo la sia phi banke lo dala sila la so banke non ke cheng thu bu te jong sila at lo bu de la banke ningal pi ke pra ko non ke cheng thu na la sila so bang ko tak pa sila so ka ching thum ni ko so pra ang dei pa sa ko la tum ke badam thui ma banke la ke ching chewai na ko mu te ni le banke hok pe banke 2.3 banke ni le banke phere tu lo de phere de lo di lalu lam thaga bangke non cari bona government atau masih pinang ko proporsi nili mulam thag mangarang pesi hang po seta ilitum kadu kawe kelang nahi bangalaro usumar pragjang det apitong prakang thinjima mate usumar pragjang chokna pumat aprang banokang thinjiba labang so lama ke tu kamat hanang kanang sort binong lasi terang saho nang li thiek pen labang so kopi ni karjuga sondoi mana li konat si kecok je point out ladak la son nai punang li kamatha mane nili pudai ko bangke thini ta hala kachiki ye than negotiation pe ni hotna ko son ni chi da di o pe rong pi song kani teng pulote la lo signature repeat o mata lo pohi long pa mi number 1 that is very dangerous number 2 bangke jong sin to language lang dam lo pulte so language lang dam lo di mo pe nili puda malong kitchen c 2.1 along hai 371B bangke expeditiously siklemi po mane prapigi tamai la bangke peklem fan bangke tamai assembly subcommittee ka pe do bang pe prapigi sita hapu hala pini mini semarji package nang pipo pe ne hala bangke me pusai de korane kondes pipo ta hokane to war bui po ta hala ke me pusai de la pen la si la bang pe prapi mo da hala bang pe prapi la be pas la so language c'est un problème do la pe mo pe la proposition trois sort donc fan la bang da ke wa ni lam thema se we ate MCST chokali Rajyo Sabha lo abil le eno rasola Rajyo Sabha lo abil le eno philip bi ko si pini thoilong ke do kar bi tum phat bide da ke tok nei pilo da ke tok nei son si tok nei polo de nora bangke inding siwet lo apo hada ka pichuni phansi expeditiously siklem po pusto nei polo thoya kar bi tum phat bangta la we son ako so bangke ada mo pen jokla pekla ke mo ta la mangala heno script lam ini tunggu roman script na ibu seka cisong mesti ke long mati dah lah kopi sang bolang ludun thuna lah ang bolang ludun na ka mero lagi mana nang ludun na ka mero lagi lake script kopi si mani ma man me ma lake Delhi home minister lake mathani alam kan lake Delhi secretary lage dah itu sini la pela ko isu la bangke ya la ready associate official language berarti tola bangke state government matter iklan tanggal itu mona karbi yang long arlo abangke official language karbi ma la ke center da ni long la ke state dile lagi itu sini ni acha karena budin to war la ke cak dak ko la to laso alam thak bangke alang lipensi nili hang to po seta non alang li ko non ko pipi ma kan ngi alam thak bangke alang li ning chibi po nili ning thelo seta mo isia porang li phala bakso lam thak sini lelang phanar jupo sita non inghoso por phanel tum dihina mu phanda ting tonik sina la dihina mu football tang de tum puthar la bangso kating wai long wang thulna আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ It's midnight and you're struggling to find a medical store to get a medicine? Now, it's not a thing to be worried about. Alon Medical Store, the first ever medical store opened by Amang de Karbi. It's open 24/7 and you would find all kind of medicine over here. And you can also order medicine that are unavailable at the moment. So visit Alon Medical Store opposite Defu Medical College. To know more, contact 936503768. Deli puthot cewang tholo mohot pen kacing wai ang thun labang suang thun no le tung kacing wai kisai ni dotlang
lasi labang so kecing wajik sai long mo terang asang hupen penang alam the karjuji ning hang labang so alam thak bang alang li fasilili pathak toy jong si labang so alam the ning we plot terang so pan dia sapso trong kiru ji ba trong yes non nili lada kesi appoint heglong nali tum tanang tame 3.5 along la moeta chethan obonitum 3.5 along the government of India will examine the demand for notifying Karbi people living outside KSC area SST in Assam laso atopik lo nantum laitha laso long considering ke theme medo nali langsung laso punga nali punat laso long bang nili tu macini tu na tengela tumge thoi outside autonomous district along ke do Karbi tu bang ke ningkan flik kebra phobak dolo laso ke hangke lapen ke 2015 February chiklo sari tarik throk an halabang sohut NCST chairman Dr. Rameswar Rao Guwahati wangsi la field visit ta claimed lapen ke March chiklo bang ke gopiloma la so latum 69 la NCST meeting long si gopiloma hala dakhe Karbi tum pan thoi ke do Karbi outside KAC area ke do Karbi tum han STP me pupu adlo lapen api 2016 ke the constitution SC and ST orders amendment bill 2016 ke lage Rajya Sabha long introduce adlo hala daksi Karbi tum alam da dolo dak boro tum alam da dolo lasi kopia the konat koson no chakne la bang chini dale sitanon ladak ke tok thuke government of India will examine non se aku examine to la ula bang ke chok chelo pu dim bang ke kopiloma la bang ke hala negotiation hut la so alam ke chengmen ki jut ke thanun pele dunde da potsi la so alam mang do koklo pulote non kache cheng du ne kamlo state government pen proposal pier lo RGI long approval lo NCST pen clearance pier lo cabinet along ta decision NSC bill ka introduce lo bulotan te lake non puthot ke cheng thu nai bulote latunga another kwan ningkan bonela bangche puthor aku isialam mang adak dolang hala dake Assam government atum ada ko pilogi puge Assam government atum ethe elam ki pudoda Assam government the government of Assam may also consider conferring ST hill status to Karbi people living outside KAC area. Sita la bangke neli gachinya teng nona teng bulote in area hini ke thakdo in the autonomous district of Karbi Anglong and NC Hills bulote la so alis le ka pre la so alis long ke do tuman bang fansi Assam arlu ke ST Hills bu an ke hala pu ke do ke in the state of Assam including BTAD non ke BTR bo hai and excluding the autonomous district of Karbi Anglong and NC Hills bulote hala tumang ke list tu lo hala tumang fan ke Assam arlo ke ST plain tu kapu la sinon ke hala pu Karbi etumanyong si ST status pilo bulote amethang masih hala list tu long wang yoipo list tu long wang joilo pulotang te la nona tengke ifuchar budak sita ST Hills ke long lelo ST P mandat po unthe dak Karbi Anglong si konani address pen enlu pulote labang ke kalang binata hala dak amethang adin Bishonat lo Nogam lo Hujai lo Morigaon lo Kamrup lo pulote lake long lelo nili chinia tenge la penjong se constitution lardam pun un pulong te lale aga pregalam lo lasi lake nona bangke ko ST Hills ke Assam government si babi bako neli ga chinia te neli phanang pa chinia tenge bangke nona chief minister bangla DC atumpan pupo Assam lo outside ke doa Karbi tuman ma dak Karbi Anglong pensi paisupo ST certificate bang paisupo sita la bangke kosono lage unconstitutional po nang lipini puli ona si bagala nong ki puso hedi Karbi Anglong autonomous council ke Karbi Anglong pen angtan ke do tumhan ke certificate piu ne it is illegal and unconstitutional number 1 number 2 bangdi ST plains pen hills puke bang the bang gula borbora hut gula borbora huda lang li bang mathalo thoi long ke do Karbi tu bang ke hasuka dimasa tunda abela thoi long ke do Karbi pen dimasa tu bang ke ST wek to sita India government hin pen dak pilule de lapor tunta Gusi ST Hills pen plains jadi
लाके नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कहीं लगे स्टेट प्रोविजन ऐसे बताए इसी जो सी थोड़े के दो कर भी तुम हिल ट्राइब को मन दे दी ला बांके ला हिल्स पेन पेन वाला वाले मोजों से असम गवर्नमेंट जो सी कंपनी रिजर्वेशन था नहीं पुलो दे दी हिल ट्राइब्स ऑफ दिस कैटेगरी कार्बी पुलो ते हाँ कामरूप लोग के दो बंगला कार्बी लो डाल के दो दा कार्बी लो ऐसे मुला बांगे रिडंडेंट पुलो से मुला प्रोजेक्ट लोग देता kalau itu neli ni je lah alam bang lah betul lah halapu ke do karbi non ili tu metang amoni tu manda confuse pilang non da karbi yang long sorta confuse halapu do tu mena tu ke ST hills sinai ada ka tu bola ST plain sinai ni tu me ST hills sinai athe 5% long ni tu 7 hala 10% STP tu long ni tu compete tu ne lasi alang li tu men ching ki hutan li tu pulo la ke STP ST hills buke unelo non ateng pulong te nang li tu nyong si ST status long lo pulo te list tu long si wang joi ko 15 lo ne 16 ne wang ko non nyong si karbi tum dolo pute la ke charteng unelo ala so tengke la ke STP lo da ke sita sampai nyong si tandam lo pulo te la ke ada ke ST lo la te ST lo kado beta ST lo te nono bang ke lada ka bang e ke alam dolang constitution isi alam adolang kala reservation pi ne alam da la si nono bang ke alang litum ke halapu 1982 isi circular ka issue do ala so Ramesh Chandra budo PS principal secretary la hala so tengsi la ke thoma I phan employment education la pen ke economic benefits phan ma piloma ST hills living in plain ST plain living in hills pu kapinchong hala so tengsi certificate bang pibam sitala so certificate along amasi tok dagi je hala so district along ke nang hujai le donoi nogong le donoi morigaon le donoi biswanath le don haso district along bang ke la so tribes ke ST kali constitution atenge pu tok daji na pen la so tengsi non bang ke ala plain sa jo ke panchayat long reserve si de long bang karbi tu me thuru long le pulutan te isiwa dalam thipen labang so ke tok long bang akke me la pen ka helo na lipil pui ake me ka he no ku bang abil hala lang pe menang ko la ke bill masih Rajya Sabha long ka introduce tang lo hala so lam si ching tum nang po non ke ching tu nai po lam bang ke avedana po la si non kang ni bom non ki bom MP bang si la hui ka do be bang ke hala dak Delhi long arting jan si la bang pe chok nang po pilo pudi ili tum landa lo na all India ke itum dak ST plan tang hills tang bukil itum Assam long ithan alam bang all India ke tribal and tribal ST de ST lo si Assam long je dak ST hills ST plan living Karbi people outside the Karbi Anglong latum bangke le ST status long le de la so putha ka bangke mobile lang tum pulo la haya complain makai kili du ulo ben alang tum pulo Rajya Sabha long ta bill ke pon pen chenglo like fill inquiry ke bang bithe lai la matulo la si non la hai ka do e pachen of FC kaching lai pon nai lo je la solam the putak bangke examine pen walk out kuri nang putak walk out kuri si je la itum Karbiang long pen chenglo ka Assam lo ke do AST tum an isivet status long bi undia phana bang si itu mo bang don jitu la so agreement long bang ke padam nang walk out nang suppose itu mo la MOU ba itum ka ta puer itum SDC ba CPM lo la so ka doctor jendro pida bom lo je isivet akhe phana bang ke category hini ke thom thang nelo boru tum bane tame plain tribal lo isi plain tribal all over in Assam kena nohok le du punoi la tu manta plain tribal status ipinang po pen hills status STH PG pulutan te Karbi Anglong pen ke do angtan ke do Karbi tum han an tame la bangso isi status piponang po la so lak thalandi la si nona bangke itum la si walk out kurinang po je da Karbi Anglong ar lo ke do atumason thotsi Assam kaprek adim ke do Karbi tum han an tame ST status itu mechanism mulai nang puda Karbi Anglong mandon caste certificate di sujima matang the respective area di sidum dong labangso caste certificate pai sujima lahaya bangke itu implementation hodo bang siklang po implementation no bangke agitation by isi ini dulu hai na lasono de son mande tai
akimi ke mande thai hinu nili negative ke dula negative ke son mande thai tala ka chi to ke pi phan planer lo ke do kar bang bang ta ne do kar bi tung manda e son bak pipon unji meme pipon no nang papansi alu ke chito hola tu man pipon ke dedi hola pipon ke dedi pavede bote ke chito ya lab si klangleru ke chito man pipolo isi ba mekani mula na workout ulai na jate isi bet akhe karbenglong penjenglok asam arlu ke do isi bet akhe pan isi bet status ke bije pan bang isi tum te workout kuri na papansi rap ponang piponang papansi ke chito lo the ni la so lake khai sivet ke thak no bola ma no na constitution la so provision a teng la so constitution scheduled tribes order 1950 a teng bulong te assam bang afan ke hini a category ki bi do ko lake a khai sivet sita category bang ke hini do ko bisarlam non dimasa do indi autonomous district of Karbi Anglong and Hills pulote dimasa ke ST Hills lo sita hadak hujai long ado tuma hujai rupo dimasa lo sita latum ta ST plane lo ako hala Bormon in Kachar sala tume ST plane lo ako 2002 aningkan ako dimasa pu jokon tu lo hala dak list 2 lo hala solong bangke ko piloma puji ST plane lo hala ta lapen ke garu tum banta hapu 2 nombor list long pondelo ST plane lo lalung tum banta ko piloma afrang ke tiwa ke ili tuma list long masih ave Indi Autonomous District of Karbi Anglong and Hills pulong ke tiwa ave 2002 se hala tunge lalung pu non puta lalung la tiwa gali hala so tuma 2002 sila so lalung tuma dakili tuma list long thap thora pigela bangke ST Hills pu ko la samar lo bangke lasi difficulty bang ada la area specific pinaka potsi ko piloma la so bangke do ko nili labang so asik jiralam theki binang ko the bang la lo Karbi mohat pan leki che hoda pulo Karbi Anglong Karbi khai dono kamang hu sai de penang atom pulo la ba ke chok lo mepik lo penang atom pulo la ke chok che kala so kol ke tok la ke khe phan na hok pik po nili khe phan ka patini dak nei alam the bang la lo la so e kort pen ko an sung iji ko an jo iji la pen ko an le do ji la bang so alam si nili bang rada phan kat news ke lang ka rada phan ma Karbi khai phan ke nili ka patini ji sining hang la si nili alang lida pulo nal tu mangpong sabso lam ke cheton telu mate di lasi komasi ahok he hey labang ta rar phang patini ba kana sort militerang soho lawang de pa pirong pi soho dam te pola bangso lam te kul acha la lam the ka pi da fran da MOS solong la so MOS solong sonni hormu alam pinik ke dala isi banga article 280 article 280 bangale finance state finance commission national finance commission namate la so teng benang li jadi polam dulu la so ram ke niltum STC hurmata nil cedan pele di ene ke Karbi Anglong di mahasa pada bangke state finance commission atum siklen pidade di ba national finance commission tumta hedi Karbi Anglong di mahasa tumpan separate nang kinki ke bodan nil cedan ba nilimit hang masih hara so nil tum ke dunsi mane national finance commission apan pan lup idun long pop separately ako la so ali isi bangla non council la hemeno la so tangkapin nang li make la si la banke state non da ke to te banke state finance commission fa si pek ya po jara la banke actually da ke tuma jakong akimi ke wan thui ga ilo pajiru tu number 1 number 2 banke isi da ko pen ke to do pu rong hang so to ni po lo meyong chief secretary under isi institutional mechanism pido ipo la bang very interesting obifalo nahi na Karbi Anglong puno MCs puno autonomous council puno te iltum kado ko betang aja kong do aso aja kong pen puno te iltum kidili ma pelo governor pen sidil ji itu chief secretary pen dil la we lake governor bang alang li komama phando karji mala lake pregala la resi la pen isia apprehension do penta so problem dia iltum aron semar non jano governor nong lipo beda governor ko malam ne kajipo ta la nali tan lam tilong sen dilang po nali sab so pide alang lam thang nang nali the alang ma pula so ekor bang ke jakong ke wan kali si pati ruithu la sini la to kar jong tu mangkala lo nang li government long do ko pasi government fund defense nangi la bosot potong mesen pu ki pudama
mate nangli tum ta ni tum opposition lo kok pasi labang so hormu jong hele besi ta ni tum kham khi nangi labang so lama alam the bangke MOU je top lo implement lo ajang implement undelang ko anali do ma bangke implement det visi tum chini lo MOS bang itum hanta implement unelang non MOS non si implement ela si labang so lam the putha bang ketok constitutional long mata article 2 purpore te embge kar bianglong pen hensils fan game plek pia dang puke the people of the people that ke so that taxi ladak ta ketok asitin long sita mede asitin long heta me mu pen pulo da mo pen reservation alam mi pulam pulo hinu pulam pulo mi le than hinu le than heta mu pelang lita pulo voters atum ke eligible for a candidate in autonomous council or the council election di pulo dangte non leka buji puno apang leka buji puno like open to all non le idum non si buji pulo puno apang ne buji lo puno hola 26 seat ke like open to all lo ke pen non idum jitu hodan non jitu 10 seat bang open to all kipi pen out of 44 of open 34 ke reserve pen 10 seat bang open to all laso hormu bangke itum mo anisi autonomous state le long pustame itum laso 50 seat labangso an le do thot pustame ilitum further labangso putha bangke negotiator je alam thiu ilu laso dak thak bangke nimuben pulomati so dak thak open to all bangke itum de de itum bangke dak tribal population ke langnam et pulodang te thalang ni tribal population itum pudam et bote itum ke dak bang हजार percentage में तुम कम चेन मेघालय पेन नागालैंड पेन मिजोरम पेन अरुणाचल पेन बंबार बोते इतुम के ट्राइबल पॉपुलेशन डाके कमु ता ट्राइबल पॉपुलेशन 85% अटिन ता 4 सीट 5 सीट ओपन पिना 2.5 long hala mu ke pada hala language bolong la script lang padu pina lam apu thak to 3.5 hala outside hala kan bi dumhan nili non ki pui bang ka thepilo bang ke la bang so ekor bang mis propaganda ma mata hok lo lagi no baik lah tak tek thelo lagi muthe ke thek long ke jesar prek dang ji la si la da bang ke ka ki tok dum pen apen ang tan pen ki pundia la mali lahai itum jipul da bare pur ki molo wan si itum hadal so a thek ki tok gi no na velo ke tok la chi tok era pibang ke helikopter song adu piner bang ke avelo ki judlo pon non bagi tok pamina ko ni tum ke ma phat bang la helo la sila so bang ki pudun na minimum tu pore mana sunang alo bang ta ki pudo cm jeng lok ta to e don lo lam si tan de lo close door sing bata sing bai lo la penak sunang nel ko mali te chi pa to nang pu wa phia bang ke la election ml election pra bang ke ni tum abos tu pudel ha junda na hijack da nang lo hom bang ni tum chi ki lo le pin lo na ta bat non til non anta itu be so phia bang ke la kila song talk ba chi long de lo to la so bang itu mong bong lo sita nili pui bang ke la tu po isi bang ke la KSC pen la state government mechanism long na do ji ga do pin la so mong thek long lo po te 60 du long ang hap kang pu penang adim do la mu pen terang sa ho ni je la tai si lo la so mechanism no ga la ke HD do kok api pusame la solution ki PG ta ho ko pine bi thong pu bang ke la ke 60 lia kong bang si tum mane bang phana ko ke thu thu lo lage la ta pa ke ta pa tet na pa lu lo pin ya din lo se along ke thu la so thek lo acha la pen la close di tum che song pi lo di close la so putha bang ke che song putha policy la borum ta non kar bang lo bang ke ha success status lo ta la si la so ke pon given take ai lo ta ma hom bang ni itu bang ta itu mo bang ta la da bang ke boro hon pek nang po ang ta na bang long bang ke kar bi do mata bon population kang ho bang si no la so ke dere implement der bang la hello la si la so bang itu non bat an sibet ku de ji sita la so bang ke phiri me along do pik apen hala la rehabilitation polo mota ni li pui bang ke la tangka bang ar mu long 1000 ko along ni surrender lo la so teng lo pute jumong lo bang jumong lo package bang ku jumong lo la pen ala tu ke reya phana do pine phan jong si lang et lo pute contract si bang piji ga do pine si pi bang ching de lo sa ni li pui bang jumong lo pide sud bang ta ong cher lang lo pute atu ke delak bilang pada ke jak package bang lang la hai do lang sa no bang ke 1000 pute 1000 minute pute 1 lakh lo lo ai sab lo pute la si
langsung kasih ekor ke cetok long penang nang karjuni lam dos tami alang litom ke pini wadal ni puthara ni alang tem hang thuji rong hang sang ho alam the alang ben terang sang ho nali to watching ki angbong ke a differences band koklo kaje ton te band koklo lasi karbing long rada phamang pachini dak nai mangkal halo nang litom tong a hokkaning ye ma mate alang litom to hokkaning ye ma labang muhet penang libang pulo lake power bangke kepecirui do alang libang pulo power kepecirui kali langsung putra putra nang lepui thang mana ni pudai puang lah no actually mana 244 ke nang pinang kok po bangke bapa 44 ke aning hang wek lo mana parti jana parti di punor Karbiang long la pen di masa long kedua arat bangke 244 ke aning hang wek lo po bangke Chini si pu athak ka bangke lai hai ka do ko wela developmental department ke do an mata mane non ke legislative part na pijet po pusi pula hai mute la mantu tong implement po ne la munte hada ka ko ke khang dun thu par pusi power ke bang hai kali power ke wan hai ke wan do mute ada lo le ko 371 b bang ta man thu de le lo taman agi assembly sub committee nang do po chief secretary fa na pilu chok lo chief secretary chokali dc pra na pilu chok lo Pudahlah anu pelak ke pontu ele bantal lagi. Atau war thu der. Kan alam dek. ठीक है ada bang hadi DC mane pilo DC ke just mane ene Karbiang long arlo ke DC tum ke law and order ke lang bane bhere ke kapre ka kam jata thi apot si DC tum da development akama long ke laso ke sis duni ke lang dia fana bang pang ke pacerap dunona pen ko PP ma alam thi do an tame through principal secretary will report papi na pen principal secretary pen si ake CM long wang tamne principal secretary ke lake commissioner rank sitpo deputy commissioner ke principality andar lo paste principal secretary andar si doi mati di deputy commissioner ke Karbiang long arlo ala high developmental work ka cerap dunia ka paisis dunia pan kota ka kali kuswa close on si kali kuswa close on ka dilute lo budai to di siban kam jam cerap tu nahi lang tu nahi pen report pinais civil secretary apan pen ang tumna cerap bono law and order kalang chot kali developmental activities ka tu ka vi tam cerap na puma ke kuloso present itum DC komarna hala bang sino litum DC ke state government na munid lo matiti state government na munid lo state government na munid bang sin em che wan thu de lo gulo state government central government na di principal city na central government sida lage council under si do mati officer tu na state government de aselo DC ke lage state government agency lo halage paisi sunta mene dak che wan de lo te dak copy pi mai ke halage report ki pinai ke principal secretary fa principal secretary da lage already hem nang ludun choklo pulo te dak copy mai do nang chini na to copy mai claim nang chini tante non la bangso lam tok det na jo ini la existing itum six schedule ba council functioning long kuso along sike dilute poto putha to ka dilute ke dak dilute nok da la so pen nang par eson ma ko ne li ning je thuang tung mang ke la lo khala script hedi script ke la ke imposition lo nili tum aphong lo cheng amethang ke NLF atum lo la ga chi tok ye tum song thro tum nang pha pe mesi la agosto tarik hini ke tara langsu long ching bailu hala su ta ka chi tong du na organization an ke script ke nang ne pu ita non ke pe kang sita la so script alam wan thu det lang mati la ke ka impose lo ko la so imposition ke la ke kang hor dun la sige chok che di mang la dak lo la pen ke script along bang ke pini bang ke non la bang so nang le tum kat channel lo la so sikjit alam the long pen ta Karbiang long ara phan nili lam the pa chini bang ke script abang ke neli nut ke kroi krelu kroi thek thelu athe script jong sinon devnagari ke dengnai pulong te la ke 100 years ipiga chiruilu la si la so bang ta ko non bang ke la tum dak pe kek pe kang sita la so bang wanted la bang ke isi imposition lo asi mo penili putang lo script ke devnagari proja puno hondi la ke Assam government puno India government kan ini amli la case kan ye mane ke kan ye tang lo kan ye tang si piniarian ke roman script en bomu mati da ko pilo da nang pilo dun tu ठीक है la solam the putha bangke la si la an si tok chok jong si script lam the putha itung ke deng bonji do polo dangte da ke la so
lamet ame pen punon ba language la bangso organization tumpen ben others organization ben ching mai chi than bang si la so kam bang ke punon claim thui pulam bang ta dak dulu de ठीक है तो kali la bang la si ot e dalo alam bang lo ching kilo chi than lo pressure bulen nang li tum puji punon ba bela punon alam dak bang lo heta me nili tum da buji lo da je la so lam thi bang ke la tum ke social authority ba language la bangso culture authority kali ala tum bang ke armed struggle claim lo dak political ajak pine ajelo etame social language lahai pine pura bangke authority da cases atum ba da karbila meta me do pen others case organization kato do lahai tum pen itum chingwai jethanai la so bangke do join si la so a level do koklo seta nili bang tum ala de mu penala tum pulo aho itum pia script seni ma bangke itum right do la ni pum be right be puke la so jone itum roman script enang pulo en mom lo seta itum ma thai bangke itum ke so modern indian language la bangso schedule it along itum alam luduni ma ludunde amuarni si ludunji pulo tante hola da bangke foreign language kabi modern indian language pulo tante la bangke roman script hoda category long pure latin non char di boma english pene buda ta ka pure la ka foreign language bone lo kali mane nipura alam thila hai modern indian language ang bong si itum dudunji bulotang te la bangke si mai si tum script enang po eta itum ke non ateng si itum roman script si claim bom po ja po te yes suli bom lo claim bom lo ke modern indian language ke that india arlo ke do amuni tuma copy kolosuso alam si standard le lo asi mane modern indian hd long pe script ke lang le dage script ke hala language bang so teng mila thom teng mati mane nang li modern indian language ni pute devanagari envek ni polam the tuma awe lagi awe nang li romana script punon ba nang li arabic script ent long ta Arabic script and benali Arabic script itu muncul di coklo pulau teh asal dage script alam gawe alam pe bangke nangli langa coklo hai dan nili ka pujo bangke modern indian language bangke foreign language ke hoda ke pilu tu bangke joy ki kali foreign language kali mati India government pen lakuson Hindi Hindu Hindustan lah bangsa nang campus board easy pantang kamat sama nali. Kalang mek lo lagi. Kalang aku ala dah kali lata standard lo. Lata isi lo. Hindu Hindi Hindustan. Laso teng pada Sanskritais tang po boleh pela dikit kali. Laso jitu itum non kecing lagi thane bang andeng biko ke pilo ke ngulu ma. Enu ne lo mati. Bang pura ठीक है laso lam te puta ke itum finalize kuri ne lo itum udah karbi long di rak logetok song dum do mada literature song dum do ke student organization dum do different social organization do lai tum ben chiki than sila so kam bange tum deng bonpo ta la so bange non itum ba dom prive chingki ke lage leo de lata ng ma ng ma yam ma lage so lama lali chingwai long lage chingwai long lo chingwai la la mera mai penda phong ni chingwai lo la nona signatory satu la so pena pilo kapre organization nili tum hana nanghang se kapre organization se atum manang lo la so ta hata nang ne puthi ba phita nili tum pulo kar lam la so topik ba class language la penke language lo la penke la so literature lo lake la so lama lo bangke ka apex literary body ke karbila mera mai lopot karbila mera mai kopia decision mahala so decision atengsi nitu me kroi po men karbila mera mai kroi kri po nitu mange la so bange kroi kri la bolam lo ako script jong sinon e gachelar devnagari kali emethanga script le mani amangalong long buita lage non la so arsi enang po pulote lage 100 years lo gachiru inang po lasi lage chok chelo la kopi manong dengtang roman elitum de leke analimati chinese tumbang emethanga script do ko ka phita ko piloma la tum pinin pu kala ke romanization lo Indonesia tumta romance ke denglo Vietnamese tumta romance ke denglo ladakh asam sa khasi lo non garu lo miju lo ala tumta naga tumta romance ke denglo ente da kopilo non bangke aku la so devnagari bang se nangwai hindi charli ri pola mali li tumau somar hindi ba charli nang nangi national language sita ke karbia lama phan ke koso script bang si convenient ma suitable ma hala bang se li tum deng nai la sila lamera mai kadwe tum pen phongni pong tom chingki dera pita non la bang so ke wana mang ke la ke imposition bang nang ka pang hor si ke deng dun lo neli puji bang ke lada ka bang ke tamon bang ke lage tum phan kaching wa ye phan nang tum bang bong ching wa tu ta
he bang central asor state asor itum batai photrok chingwai eda chingwai be ne bang ke banang chinun de he lang tum bang ke nang tum da chingwai em sa plo thik ase ni tum na solam te chingwai dampur itum along kali chingwai dun na boleh la solam kali ni kudai bu bang ke government ke nang punai alam the masih weda itu karbiera itu cipuin itu dah ke government nang lutu ni kau we karbiera itu tu pon itu cekroy sar lo pulo ter la bangla tu envek nang pon lagi ko mane home minister ni pon chief minister ni pon la so tam ko la solama nang litum chingwa am tha pule tok lima de da isia committee sengi karbiera lama fan associate official language ke ponye bang fan isia committee sengi hala so committee si go piloma la so scribe alam da dak ke do organize me nang ke pe ke chingwai fan committee lo ti kali lage ako hala associate official language ke pon bangke hala ke article 347 do non sikkim jong si of additional official language pen crep li do ko pulong te gopilo assam e polyglot state ladakh e gopilo assamese that lo meli tum charli nei aka prek major tribes at na tu manda alam da pon me mati laso ke ponangi around do article 347 do lasi non bangke hala indirectly ke la ke nangka impose lo la pen laso ka impose bangke neli inun no bangke la ke dengonde la pen ahokalam ninge lo bolu te neli nuwer bang pan ke neli ke devnagari chok bangali chok assamese chok roman da chok kita laso bangali de la sila demonegri la apor bolo skipo punya ka bangke la tumpa bangke ke imposing ke red bangke la boru tum dengonde hala tum bangta ko alo ne chingwa chingsai lo ka to jibong isel lo chepati sel lo la sia phe bang demonegri deng lo non bangke jong si ka bang lo jong si padeng de pote boru to bata chibidur de yalam dula to orang do ko ko se li ana ajir piring de lo kijut si bangala lo nang li mesti tame government long cer abdullah mate non mla khibo maposi labang solam ke kaniye kalibu namane kali lo kaje toke ba ni lile je tok du kali ke kaje tok dum ke bang helika do so no ke tok tani liji tu kachini bang ke ladak mane ninga pun pe do ta hai setame MOU long ka we hormu dak dolo MOS long aja ke do hormu dak dole thot pusame ako asarti do muchot lo la pente MOS long jaka we mukai tame dak suppose MOS long ke 50 seat dolo so mo pen reservation ave da bang reservation dolo mi lam puno neno lam puno ta la lo buda neli pui bangke me henu ke lake la MOS masi jipu po jong eli tum non ke thekeri tu mang selo mate di MOS porhelo de la si ke me ke sonwelo neli ke theklong bangke lake non la song organization trok atum labang so MO je tok dat pen kopilma lang litum overground wanglong pemelo non bangke khei la pen long ri long par phana lang litum kopi ma eklemi mo ame thang phal pulita la tum ke freely jog one pen claim long po la bangke isi logical conclusion pulo aka hinno bang ka fere me bangke isi bangke la ala 2 point kopiloma la so reservation la pen ke la open na long bang la so reservation ho long term effect ke sungroi la ke litum akai sung wek ji to terasa ho le kaniye pilih lo bo pen na kiu tamare opposition party posi la kham ke tu nahi pajak kali ko kali ini lagi mana opposition party kolam kali opposition party kolam kali mungkin non ini lagi sekdam mang sekbede athe jadde punon mane pando mane 3 4 5 6 decades 5 6 decades ni public life long duta ke te pe thilo te ke non bataya negotiation na bangke practical ani lagi mana sudah dalam tadi negotiation bangke mana la rebel organization so signatory satu pen government India la kacingki kali tatan mana BJP party pensi kacingki pui mana li mana la sona nang lo postu bangke je rebel group satu alang itu man pen le negotiate kali tatan alang itu pen te actually bangke da karbiang long do hijack de kuma pui hijack is totally different word kali mane long cingki du no kali tu manang pangkuk bang long dam rong kali hijack le kapre ka meaning do hijack le kapre meaning muda ultimately government of India long ke hang la pen government India long kapre kroy po bangke la 6 groups atu bangke ni ulong aru la lang dang pulo te finally ke state induced accord bisa ili akan mi bu bangke pulo la ke tolong bangke alang tum do long so la pis ke bang la bangke ni samno la pensitat nili hinu bu budam manga ka prekali la itum hem preke hang ka biang long kar i ka biat thai kar i hala bang chuje ta padai thong
itu MOS batai thom lo sepa chun dia bang to ko lo la so chun jetik bang ni mi pelo la pela da ka danger bang ka 3.5 lo la open for all bang lo 2.3 lalu last time lo bang last mana apor nili piro po nili last apor sinali thama piro po si apor bangke kijud lo non la si elam te bang la he si thiek pen bang ke mobile lang tu person si ka do we la song thro tu hong ke bang pen freely kam claim lai person thak lo pen isi bang ni budai bang ke ekdom thiek pen apor hinu puke tum pudam no lo asabet stame kar benglong ara da phansi ke ban lo po to la ka chek tok dum banta aning pabob nang ne pendak pen pulo legislative power jak dolo pulo seat reservation lang le pen dak lang lo la bang si pen chek lo benang dak development institutional pen ke ban dolo pot nasi totally itu make hinu bugi pudu na bangke chokche eta itumu apor theklang po implementation hosi tum theklang pe apor alam do kok pasti pini nili labang so sigjit lam thelong karbi labang karbiang long song throk ka chetok labang so MOS ko ana ke chok jema rat ko pisi ka mathama labang so puthak ahok na hok ko pisi kidoma labang so ka chini ji phanile lada ka luhi chang pono CCU chairman Saising Rongpi Chief Convenor dia itha alang Chief Convenor Saising Rongpi alang phande li choro lo ladak alang ya portipi pen ke wang apor lapen ex minister aka hai Huliram terang asahu same alang li penap akam do ajam do sene pensita me alang li wang lo alang phanda choro lo khosing terang aka hai pasa me li choro lo alang li thakas chairman lapen non sarkar khibom along lakha kren or kebolong pen ke haiduna bang phu MLA ang hoilong non khidun bomba bang phu dorsing rong hang ka hai pasa me li chuning dilo choro parlo alang li dadak pirthia kamajam chi open nang che tong dun potasi ke chok che ahok he kopiala malaka rat sing sai por lat si chini por rat si matha pon po bini sig dalam thebang ke ladak sing toni kolo karo